Delegacija Srpskog pokreta Dveri je danas predala zahtev predsjedniku vlade Vojvodine, gospodinu Igoru Miroviću, da se u Novom Sadu podigne spomenik grofu Pavlu Telekiju, predsjedniku mađarske vlade uoči Drugog svjetskog rata. Za sve koji ne znaju, grof Pavle Teleki je bio predsjednik vlade u sudbonosnim godinama pred Drugi svjetski rat i on je bio čovjek koji je bio protiv mađarske invazije na Kraljevinu Jugoslaviju. Javno se oduprao Hitlerovoj Nemačkoj, oduprao se nacizmu i kada je vidio da njegova vlada, mimo njegovog znanja, pristaje da nemačke trupe prođu kroz Mađarsku, 3. aprila 1941. godine je izvršio samoubistvo. Smatramo da je izuzetno važno za građane Novog Sada, za građane Srema, Banata i Bačke da znaju ko je bio Pavle Teleki, da svaki dan građani Novog Sada imaju prilike da vide njegov spomenik u Novom Sadu i da se mlađe generacije Srba i Mađara ugledaju na njegov primer, da uvek budu svesni da je mir prioritet svih nas, a da nikad ne dozvolimo da opet na vlast dođu opcije koje će biti za rat i za stradanje stanovništva. Veoma je značajno što smo danas predali ovu inicijativu, upravo zbog toga što je u Novom Sadu u proteklih nekoliko godina vođena jedna kampanja za dizanje spomenika nevinim žrtvama 1944-45. a da pri tome vlast nije do kraja jasno utvrdila komisijski, kako smo mi to predlagali, ko su zaista nevine žrtve komunista 44. i 45. Pa se tako desilo da se na spisku tih žrtava nađu i oni koji su činili strašne zločine u Novosadskoj raciji. Zbog svega toga smatramo da prvenstveno treba afirmisati ljude koji su nepobitno bili za dobre odnose sa Jugoslavijom, odnosno Srbijom, i da tu priču treba gurati, a nikako ovako nešto što može samo uneti razdor i netrpeljivost između Mađara i Srba, koji inače sada imaju veoma dobre prijateljske odnose.